A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi faqsusil qasas la'allahum yatadakkarun. Nah sinin alhamdulillah hangkan hepkide itu painte subay pilni mayam atawa subay pilni painte mian kue ngahati agamate si ini labian ganta kue painte hatinin maka kesek pamarat sayate atau maka hapainte samian pagtuhante sababnin peke tahati wete bisan pesak painte ini ne kabisihante ini ne kabimbangante atau ini ne lai ganta harapte si dunyate ga dunia hatinin maksud Allah subhanahu wa ta'ala sadi hambat painte hatinin subay kite magpatigupu magtuhan numba si iya sampurna duk sarta magtauhid painte mawarat saya ngamal ibadat si kemon painte dakan ni rukmian patalang ban kemon langan ni. Alhamdulillah kuene ayat tasabut ete miaan faqsusil qasas ala allahum yatadakkarun. Bailullah subhanahu wa ta'ala kisahun yemi aka-akahin atau aka-akahun pa inne hatinin yemi istori suwi-suwi dehel omban kaam murah-murahan in kaam in siye pa inte samian sabab omban suwi-suwi atau sabab pa inte samian amban yeme istori le maka pikil siye makatali siye makabintang siye amban sawan ien janan pa inte in siyele ngabasag pamarat saya dele atawa in siyele ngaha pa inte in pagtuhan de amban sabanien ko ine tahatite in Qur'anin binahagi we pa inte samian Allah subhanahu wa ta'ala bang payamante hantang nen pa ini ulamain pa inte me kaulamaan ten binahagi we Allah subhanahu wa ta'ala atas tilu bahagi kaisa bahagi Qur'anin yene pagtauhid pagpamarat saya tuju Allah subhanahu wa ta'ala tulus dan bus-bus ye ga niya sa kutune ga niya ine painte samian ine nilai kan tak binisa pasal Allah subhanahu wa ta'ala kalapihanne kajihanne duk kue ne painte kase ne kasilasane duk ngan kasampurna painte in ielei kahajihanne kemon ien manujuki pasal tauhid yulu dem Quran suwi-suwihin ukisahin kemon. Sikadue ginisan di alim Quran inakahan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau inakahan dua kita oleh kaulama ante painte tahatite sawab miaka karile bahabinaha bahas sikadue bahagi Quranin yene bahagi kemon hukuman kemon painte samian manujuki sipak ibadatte si kemon pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala dukemon pamigesan ini bang inilah ikan tak subay patut tuhutte atau demikianin patut subay liante sikatelu bahagi sin Quran yene kisah aka-aka Allah subhanahu wa ta'ala kisah kasabenalan kisah me umat tehelu yene ganta kapamintangan wete kisah me siye me hatinen bangsa ingge me kani anden pananaga me hajje me ngabut pitumpu pies atau me pitumpu asta 70 feet dus me siele ko ne painte kinisa Allah subhanahu wa ta'ala bangsa ingge bisan te ine ni ka hatinen gene hepse magkalagihan makinang rumah me aale gene se magkalagihan makinang painte samian me hotel me building me puno hadja sinapewanden ne me puno painte samian hatinen yene ien hinang de lumain ko ene me kauman disiat sumagwa si ele nagga si ko me painte me ien ne kisah Allah subhanahu wa ta'ala kemon en kinisa pamintangante kemon me kisah Allah subhanahu wa ta'ala
kisah sabenna kisah painte samian aktual waqi iye ga niya makajari muting ni ga niya makajari hatinen wegay kahagat bigyan kinisa wa Allah subhanahu wa ta'ala supaya niya pamintangante supaya kita hatinen makaedo lesson atau hatinen ganta niya lai kwe ganta hatinen makatamba pamarat sayate ang bansa banien Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian hikka usap kisane kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam kaikahanin ang Bani Israel hatinen pege kisah Bani Israelin atau may umat ni hello ang banien na kemun ine ni hadja painte samyaan ganta kwe mian makahap maka kwe ine nila iganta painte samyaan subay patuhutte subay hatinen mian subay hatinin pamintangante si suratul buruj tasabut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisanin pasal sababun nuzul si suratul buruj yene painte samyaan si ka ashabul ukhdud yene mi an painte in sielei magparatsaya siya sampurna tuju Allah subhanahu wa ta'ala sumagua bisan si magparatsaya sampurna asal hadje manamal painte kwe tret si deheluhande pilmi si tinunggaan main hadja tinunggaan ganta inume tinunggaan inegas tu kelum tinunggaan inegas bilabo dem luang ebut duk painte samyan kemon neginis paparapa siksa sumagua aga pain si hatinin insiye lega si mag multad atau agak ngalam pamarat saya din sumagua maniya insiye lay hatinen mat janan namba painte ngahagit pamarat saya din kay Rasul sallallahu alaihi wasallam si mana hadith lay si pike kisaniyen niya painne dehello man kaam malik hatinen king bang dari kuito na painne ine kanian king mian jay baya painte samyan magtuhan tuju Allah subhanahu wa ta'ala atau lumba tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini hadja kabayaan painte samyan king mian tinuhut iya sinumbahin ini kabayaan ni magsumbael marat painte samyan magsumbake mon negini sa paparapa sinumba na amban sabanien kemon painte samyan sa dibe ang pamarat saya ni iyan di na ako numba ahit si iyan ni tamanan hadje iyan ni tamanan hunit iyan ni painte samyan tamanan hatinen mian pangamahan Allah subhanahu wa ta'ala pangupama in iyelay in aahin magnapod painte samyan iya tuhanin po ni maghapin po si Firaun la'natullah alayhi ana rabbukumul a'la ngaku niya we iya sa halangkiw-langkiw Tuhan we iya sa langkiw-langkiw na ine kaujuranin ine painte samyan destinationin pamulianin dialimnar kaya sampai magtaubat be iya hatinin si waktu ni painte pagua ni nyawanin sumagua sambat-sambatan painte bahasa nilikanin it's too late ne ragani painte samyan niya para iman niya duaan nilay duk para iman taubat nilay dukga pihatinin sampurna pagtaubat nilay manjari kahalan maliklay kahalan kinglay bahi ni painte samyan kinglay uus ge magparatsaya si Allah Ta'ala kaya iye painte samyan kabayaanin iye hatinin ngantan kemon mian hatinin ngantan hine nantanin kabayaanin iye sinumbahin uus amban sabanien pain king le pain ni kuito bahi ni ku ineto ini puno ne pain tekemon me hatinen kasawian nin dukemon katindigan nen kue pain te bang medali sikite pain te samian member si me kingdom na ine pain te hatinen kahalan den saihen pain ne tini kulwe ne me amabahi ne pain te samian majlisus syura kue me pain te samian parliament member atau sini kami kongres na painte hatinen pain ni kuito bahi ni kumag pikilan kaambang ine hinangkun kabayaan kun pain niya tao ngantanan pain ni kingdom kuinin duk kabayaan kun pain niya pain ni mian kapangandilan puro ka pain ni hatinen in iele makajari hatinen ngantanan raayat duk ngantanan kingdom kuin pandak bisara
Dia ne kapag dambuan isunan din makasuwa siya nakana. Pege kawayaan din suway asa hatinen nakanakin tinuan yene me basic principle kawayaan hatinen iye kingle. Na garuhet bisan mimpiye magdambuan ni siya siyen. Makasuwa ni siya nakanak sarta nakanaklay nakanak bahaw magumulabi 10 tahun painte samyan pinaat jiwene sumaguha ine pamatian yehin pinaat jiwene si magician pinaat jiwene painte samyan si me mian hatinen magpapayam-payam si me painte kue ne tahatibi pe magpapayam-payam kue painte samyan me mag-usal me sihir mag-usal painte kemon ne me ginis paparapa supaya hatinen mian pasulang si agama awan sa banien pag sa iyan ni kahalan in painte na kanakle painte iyan ni recommended para si ngaji si iye pangajian nile pangajian na kanakle dinaati iye bang sa ingge bang sa ingge painte samyaan magsihirin bang sa ingge magpayamin bang sa ingge hatinen manjari bohe puti manjari putbuhe bang sa ingge tapalumingan dia ta me tahi iyan pinangajian ni iyan pangandakan kingin iyan kinabayaan nin na aban saban iyan pegye in iyelay samyaan kahalan nin iyan nakanakle si ellet ye painte samyaan guru ne anule iye magician le niya painte samyaan lai rahibin waktu miyaan bang waktu ku itu si kita me imam sumagua palit pegi dumain pe paite samyan ga katawan dai ga specify si kita bang ini alin agama nin waktu miyaan dan buat paite samyan amban me hatinin agama kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala waktu ihe nah pagsaka ingati na nakanak miyaan pihak magicianin kahaba ellew palabi iye painte hatinin amban iye parile pagpalabi berparilay tarasaw ya tujupiwi si magicianin na tu sangat-sangat pegiluan ni hininang we ni say endaran ni painte balik-balik tabis tu painte magicianin we niya painte hatinin kasagaan ni ubus mag-complain pegi ilaberan ni we bang we magician li bang itek kalain na nakanakin ni pegi tarasaw daram ilaberan ni painte samyahan magician le guru ni magicianin ye magpayam-payam le bang ine sabab din hangkat tarasaw bang we painte samyahan sa iyen na pandak bisara pag sa iyan ni kalan nintik ka na si patiin us painte tapis to ni pegedaran tarasaw paine bangkyo paine tinilaw bangkyo tawang nga kitarasaw painun hatinin inkahu mihan inanu kyo may painte samyahan hatinin amano hatinin goy still niya may kabisihan mo si luma atawa sa inin naubos bang upamay sa kyotek kasi luma pege pasong pamuli ni palawi ye si parilay awe si rahiblay si mamlay painte pagpuli ni isap tamis turo sa birme inanin dahil tinilewan isa pangwe painte samyan tarasaw mole pangwe ine makabimbang yehin ine makagagaliyahin ine pasagilan yang ban lang kasarapin na pagtaabot sa iyen kahalanin ilaberan sa binamahan ng amanin pigi kaway anden lahat di si mga tiin si hatinin ye miyan magician le pigi recommendation iyan ang ban painte samyan king iye painte samyan song inapoint inang painte king le hangkan ni pinaati andang lai si painte kwene kasabute magician le sa iyan ni paint kahalanin nakanak miyaan dan buwa waktu peke inamahan ni painte nakanak miyaan kaunitan ni gini tao magdaawa ilaberan we painte bang pininsana we painte magicianin bang itarasa upi peke pasagit pembat parilay ubus bang ni sabiling nan mole inamahan sa pemang matatuenin ilaberan bang we tarasa ini bang gini agen makinataw-tao dan buwa waktu sila paling ngananin pegene ko painte samyan clean sa pikilan nin gene magkinataw-tao bang ine hininang nin pege luwa at saka amahan luwa ilaberan bininsana bang itarasaw na makakite hinay pabember papantal si kalsara hinay padje manama
ge kuta ngalinan ne hawa hatjenen paite samian benno lanin occupied kemon kasarahin me paite samian hinaip mian bugana palabean me mahajjana me manusiain kanya de sebang si me medalinia me jeep me train me paite samian me bus me ini ne sasakatan me truck traffic semua gak usah niya na masih pe pain sayen masih pe pain te samian traffic ne masih pe hatinen in kahalan le sayen gak niya lumabe pain te me mahajjanain me manusiain magsenseng si pain te si matalanin pegi ahad je manama mihan ye hinaip mian bang me hatu dalin si kuitu si kite bang si niya to me dinosaur hatu me koy sayen atau ini pe pain te samian me hinaip hadje tamban sa panien narakanap miyan gay kinataw-tao peke miyahin gay ni lumagay bumagkatusan ni ama pa bember silanin buwa ni mayang pasong pinantean bang ine painte kwe may hatinin iye miyan ma bang ine painte sa miyan kwe painte miyan makabisisyehin bang ine miyan makabimbagsiyehin kapandak bisara bune pagua pikilan nakanakin nga doye batu na inebe sa ingir hadjad batu sa ingir hadjad batu na buwa ni samyaan ngeddo batuhin buye pi pasong patapit si hinaip mahadja manamal miyan ilu ini ne alin ne galura ne kaya tawa dahin na sura tawa importantihin hawa hadjenin pen no we ne painte samian yene i langkal sarahin ganan gana humabe haa na iyan mapasinip si pikilanin ngeddo batu song nibagbahasa hinaip le ini duaanin o bang pain ne pinakunen bang pain ne mahadje bang pain ne hatinen mabennalin si parilay yene painte samiang luar pasagilanin bang pain ne hatinen mate ingge mabennalin bang painte samian mate painte in hinaiple bang pamaga bennal inanulay ye magician lay magpapayam-payam lay bang pain gay mate na sayen duaanin bang pain ne bennal de din painte samian parilay meakanin pasal pagtuhan pasal pagdambus-bus tuju Allah Ta'ala bang pain-pain ni mati hinait miyaan pag tibagan ni batuhin sa iyan sa taduaanin bang wiyasal mabennalin ye parilay ye pasagilanin bang pain mati gado hip magine pagtibag ni samian mati hati in hinait miyaan bune kanya-kanya ahin kainu-inu kemon kanya-kanya ni mahadjanain painte samian ulali bang ine painte in ilmu nakanaklay bang ine painte samian tapangadjinin bune hek painte takatauhan sekretone no iking miyaan ubus paine pagtek kanila si pariin pagbalik ni pi paine ku itu paine kau ni paine lawi tawang ban aku paine sa inge paine bukao gurupun bukao paine mamanonapuhin paine ku itu paine hali kau paine manamal song painne kapitnahan mahadjanain sumagua sabab painne inhinangun palampa hatinen palantuk ni kasabennalanin luk sabab painne hatinen desisyon nulay katauhan ni may mahadjanain bang ine mabennalin buaking miyaan ineddo ni painte samian in-investigate na kanaklay tinilewan si Maria bang wee ine bang wee hangkan mate wee ni tinibag hinaip miyaan buhinay hadje manamal hadje batu no dapat gemeke we sayen bisan deagen asu tiwag nuruk batu ge bisan mate atau meong ge bisan mate betatte hawa hadjenen makabembel kasara mate we ne tinibag na pagano samian ine panilaw ye pariin paine si we paine mate we no painnya rumahin painnya aku makamateihin Tuhanku. Weh painnya ini apa painnya Tuhanmu setiap ban aku. Painnya gana painnya. Tuhanku painnya makamateihin lumayan painnya kau Tuhan lumayan lupain kau Tuhanin
sampai pain ni Tuhan usap. Bune pi astil manamal parimiaan. Pag astil manamal piniha bang sine mamanuanehin. Piniha bang imban pakasuaan ni ilmuhin. Sangat-sangat na takatauhan iye painte samian niya alai pari manuaniye sampai painte samian in parilay ine tabin sana sampai pinapate we painte samian peke we sinilaw bang ine pamano ni kanakanakin painne pamano no kanakli we painne mate we ne in painte samian hinay mahadya manamalmian painne rumay painne ako mamanuanihin Tuhan kami painne Tuhan tebike mo ni painne mamanuanihin hangkan imate we ne nambat salbanien sampai in nakanakle maka hatinan makatabang painte samian sakit kahalanin ubus saien ne makatabang sakit sampai miapesek makakite we ne ubus sampai ape mapesek lay kapitnahan do sa painte bang sine manabang yehin bang sine makapakite yehin painne mian nakanak painne niya painne Tuhan ne painne ubus sine painne sampai ako painne nuhod ne ko si Tuhan ne pagbagpain nakaamihan painne sampai ne nuhod si Tuhan ne nagahip magkulang sampai hatinen kinakehet ye amban painte samihan dia takok ne sampai painte magsape ne ginakabaran ne gai hatinen magmurtad amban agamane bupain paasek hati si agama nakanakle magtuhan si Tuhan painte pege katauhan ne niya Tuhan sadi asal pagtuhanan tam sampurna niya Tuhan tam busbus iye sangat makage sangat kawase us magpain nakanakin dumain pain ni ako makatabang kaong sa kinun dumain pain ni hangkan kyo makakite buwatang na pesik kyo ako makatabang kauhin sumagua pain ni Tuhan ko pege nanggu pie bang kyo pain ni hatinen nuot si Tuhan ko in kaulu pain ni hatinen niyan kaulu pain ni in kahinangan nuyo kamanjarihan nuyo painte samian ga niya dapat painte samian in kaulu bangkyo pain ni hatinen samian pitna bangkyo pain ni hatinen lapas ang patpit amban pit bangkyo pain ni hatinen tatambalku na kau pain ni hatinen jay kyo ga niya magkulang hatinen labok kyo si pit na sumaguak papasagon ini yakin nun sampai hatinin pasek sampai kinakehit amo kas mapesek niya pigi magagama ni si agama nakanakin ga iya bisan mag-Islam u itu dapat ke kita painte samian hatinin surrender si agamate we kinakehit ni kita bisa hatsa kita pinakitale o pinain sa inin kyo samian agin talibatin ni agamatin agin hatinin pasujud ni kita si may painte may satru upay kay makajari iyan pamigesan ni Allah Ta'ala pigi we hangkan yan takis sa we Rasul sallallahu alaihi wasallam yan mag-complain ni painte samian may sahabat nin pigi luwal din sana luwal si hatinin yan hatinin din sana we may Quraish we may muslim Quraish waktulay pain Rasul sallallahu alaihi wasallam niya pain ni may umat ni umat ka kinakehet pain ni sampai magsape inbaran nga pain ni maghatinan magmurtad naku itu dumay pe kita kinakehet dumay pe kita hatinen pinapate para hatya pinakitali agin lepas ni kita panagamate agin talip pa ni may agamaten gay kita hatinen makainihan si may iman ni maturi abat sa banien pagsayan ni kahalanin pagi magpain niya mapesek niya yang bagas kinakehetin bahasa nakanak mamanuanihin puwa ni pinasigyaw nakanakin pag pinasigyaw nakanakin painanuhin painte samian may sawe painte miyan kingyan bahasa po hindi pain niya para tapuno bupain ni labo pain ni lai samantage pain ni balik kapagamaku samantage pain ni magtuhan si ako sabi noon ni nakanak miyan dia tak puno paglay dia tak puno ini ne song ni painte samian ilabo nakanakin song ni ilabo man dia tak punuhin song ni painte samian bahasa ilintuaran uus ngan dua ahad sa nakanakin duaanin pain ni Allahumma kfinihim bimasyid hatinin Tuhan ko hinangon ni ikaw pain ni hatinin sufficient mararahin ni kayo pain ni para si ako duga niya pain ni pangandilan ko sa tiyaman kao na amban sa dua anak-anak miyaan pag ilabo yaw may pain ni samian batak kingin siya malabuin siya mamatein kemon muli ni nakanak miyaan pag muli ni nakanak miyaan
katauhan takitew kingin takitew niya ni mag-akaw painte samyan survive na kanakle ina makasurvive yehin na makasurvive yehin pag survive sa iyan di na pain ni we pain ni inume pain ni we no me sawe kuning ni pain ni me sawe kun we pain ni gawa makatut pain ni siya pain ni pilembo siya pain ni ilabo si we Tuhan we pain ni ina pain ni Tuhan sangat pagi astel ni king mian pagi pinasangguk we de hangkat pain ni pinasangguk pinapatay bahasa supaya mate supaya pain sa inakanakli pahala atau balik si agama painte samian agama painte in agama king le rumain agama Allah Ta'ala naman jadi pagsayin ni king mian asal astil ni manamal agin ni jumo manuhan yehin pain ni si meksawenen pain kingin si mekpatanen pikang pain ni buon biyak tahik buon bi pain ni tahik sarta pagkapusang bi pain ni ilamo panggepe pain ni hatin ng balik si agama ko pagtek kala si tahik pinaggapusan ni pinasanggop ni bahasa sungsong ni bahasa ilembo pangge bahasa baya amyan mole atau balik kap agama kingin lembore ni pinaglintuaran pinaghatin ni ileparan parim tengah selang nangandua ni sat nakanakin pain ni Allahumma kfinim bimasyid o Tuhan ko pain ni kau pain ni mararahi ni keu si aku si hinangon ni pain ni kaway anun kau pain ni pangandilan kau pasang dilangkut na pag ilabo hepwe me anumian siya malabuhin siya malimbuhin mole ni sat nakanakin ga niya ininene usulali ni sat kingin pain ni wenge ni pain ni me sawe nun wenge ni inge ni pain ni me batakun wenge pain ni tapole bubakas ni keu papatere pain ni ini sab siya pain ni ilembo ya Allah Ta'ala ini sab pain ni ilabo ya Allah Ta'ala pin Allah Ta'ala pain ni mapatay siya Tuhan ko bahas na pagsayin pain ni si kingin gay ko pain ni gay ko pain ni tapapatay no pain ni bisan sa inge hinang bisan pain ni kawayan no sa urungan te ko pain ni an akahan te ko bang sa inge bang ine sababan me ke ko pain te hatinin mi an makapapatay ako me ke kumate we timukun pain ni tikulun ke mun mahadjana matusi dialim kauman nuinin dialim pain te samyan bang medalikite kingdom nuinin timukun tinikul kemon sirap buah pain te elleu paslang takitere kuruk takitere keu us ini hinangun ngeddo keu pain ni pana duk pana le pain ni hatinen mian istirihun ni para pamana anu aku duk hatinen in aku panaon ku pain ni si ellet due mataku hatinen si antan pain te samyan lendone si antan due pain te samyan mataku nah ini pain te ingkau juran ng pagtek ka pagsulang ni sayen pain niya hadja pain ni pakukusikaw dahil lu pain niyang ban pamapatay no ako bang kupain ni song papatay no dahil ko pain ni mag-ang-ang sumagwa subay pain ni bisano ini pinabasag bune he pain te samyan ini bidak makanakin pain ni bangge pain ni basano ini bisan te ini pain ni hinang gero pain ni mate we no na ini dinakbinisasiyehin Bismillahirrabbilgulam si alen Tuhan pain ni tagmaanku si alen Tuhan iye pain te samian Tuhan nakanakli na yesat king mian taga kaigit tu sab ini kay hangkal pain kuwe kaigit pegega pinabasa gue ne pagga pinabasa gue ne ga ruhati pain te samian bisan magine mindue pain te sa mindue pinana gue ne nakanakin magmis pegega pinabasa gue ne pag magpain ni pain te samian Bismillahirrabbilgulam pinabasa gue ne manama sa takale ne kemon takali na wikewon mahadja na mapaliput siya hindi alimentero kong kingdom ni Bismillahirrabbilgulam inilangan we ne sarta painte samian tawa nakanakin dia tak lindo ne sarta mate ni painte samian nakanakin bu ne sa mag-Islam ni kemon makakaleyehin kemon painte samian makakiteyehin mag-Islam ang bansawan nakaregian kemon adelin kingdamin gania talepi rapisan ng buwa janan ni sa asdil manamal painte samian kingmiaan hinang kingin pagpuas ang banien maghinang ni sabiay painte samyan magbubong ni sabiay luang pinahat di manamal luangin pinaluha manamal
agen painte samian kasiguehan di elementero kingdom we kemon mapaseksi islamin ibiretta dan tinukuran we ne ebut identaran ebut luang le kemon paseksi islam dineggas we kingnya ineggas we kingnya pag ineggas we kingnya kemon dinambuah gana abahi gana makanak gana lella gana rende sampai niat taabut dende painte samian dukanak ni diki-diki nak makabisa nakanakin pege tinalew inanen bang ine ne hinangnen tinalew inanen mian kau painte samian bang upama painte sampai nakanak le egas painne si inanen painne ya umma isbiri painnaki alal haq oke painne inaku magsabar kyo painne sa bennal painne hatinen in ka ule si kasabennaran busi dan buat riwayat painna mawida kil janna sa bennal in kau in painte samyan pamuli anu diretso tuju surga da sa inilah ileson taet dowe tesi nakanak musuh magua hak manamal mian pateng manamal hatinen sahaya pamikirne tuju agama Islam in nakanak diki-diki ru sumagua sabab hatinen sabenna dinantanannen gaye magduwerue ga pinikilwe ne mate ye sumagua hatinen janan pasapla agama Islamin ga pinikilwe ne nyawane hinangwe ne sacrifice pasta jauh masik kemon mahjanain dem agama Islam nakanakle inanen painte samian duk nakanakle ga pinikil we dewe hatinen mate ise pegi we takatauhan we de paite samian sika sabenalan sie amban sababan kakahinang nakanakle dumain hadja painte samian duwe telu mag-islamin kemon di elementero kingdom mag-islam pegi we niat nen basak duk kami painte samian in ile kami tagna in panganale tuju Allah taala in kesek dumain ni hadja kita mag in tuntutilmu tuju Allah taala we subayin hadja kita masa kitab atau subayin hadja kita nontongan Quran atau ini pelu maka kali kau me bisahab bukau nuhut bukau mebek iyan saat jihad jene ilmu dumain mekene kau hadja kalinan ngati subay kau piu hak madrasah buka oleh nulat ke bolpen atau nulat si katas in ka oleh pakale si guru dumain hadja sayin puri hadjanya pitua si kau nia aka si kau Allah Ta'ala sabenna bune hatinen ka oleh palindegannu atau ka oleh hatinen hinangmu kemon ganta makahapin kue ni histori nakanakle ga duye niya ngakahaniya bang ine rukine sa kue la isi teorine bang hatinen mabasagi die pangaka imamle pangaka parile adinen dien mabenalin ambat pain ne mate iye hinait mahajemiahan na ambat hatinen sabab panganale sabab hatinen die ga be magkinataw-taw bang mabenalin kasi hatinen magicianin atau si parile sumagua tinestingan wene in hatinen kasabenalanin bang inete na pege kita ku itu bisan agen kasabenalan mag-ang-ang pe kite bang kasabenalan pagbisa magbisu pesek pe kite bang pagtumbi-tumbi pagbisa kue kita painte samian ilunturan kue kita painte tinandaran sambatan le makanak puituhin kue pinay pinakandurul na we isa inge hatinen meke sa inge papasagagamatin sa inge kita makabebek sa inge kita makabi-abi mabaya kita itu filmi mo o mahadjana mag-agama mabaya kita itu filmi mo o mahadjana magdambua mabaya kita filmi mo o may manusia magtabang hatinen karena Allah sumagwa bang upama kanian niaten kue istil pamarupang atau niaten dumain benna jay kita dinulan Allah subhanahu wa ta'ala si maksudten bang upama in kita lay hinangten sulang si Allah ta'ala bisan pe agen kyo pain no magjihad bang kyo maka binasa hatinen pong tiyay no muslim sampurna garu hatinen sampurna jihad nun bisan pe kyo hatinen in kaule magpasaplat bang hatinen janan makalarak agama garu sampurna pagpasaplat nun bisan pe kyo hatinen makagraduate imban-imban niya atau makaatsi imban-imban ni bang papasaplat nun sulang amban pagdambuan jay kyo dinulan ni Allah ta'ala sa bisan kyo rendangan
dumain tu si itu pinapalehin we subay kita hatinen patuhod si kemon dumain sumagua bang si benna si kawin sumagua bisan sab ka ang magparahimpunan ni bisan hatinen magkok ni kam magpain biinin kokan kamin inin dumpukan kamin bang pamuhan bin hatinen pagluwe-luwehan du atau pamuhan bin janan makaukan at mahadjanain geru kyo dinulan ni Allah Ta'ala sumagua bisan sab kyo rindangan bang pag ye hatinen pamuhan nulay pangabi-ngabian nulay pang hatinen ngedoan nu pikilan mahadjanain amban sababan kasabinalan dinuulan ti Allah Subhanahu wa Ta'ala sikisayen pandak lupain te mangasal pinandak sumagua hadje manama leson tay doten yene subay hagit manama pamarat sayatin subay inkitele bisan dumain dumain hep subay ta memorize te Quranin dumain hep kitele subay kite me graduate ang banlayt Arab sumagua makakali hadja kite bebegante bune hatinen agamatin kengkemante pinahap yene pangkwe painte panuhod pangandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampurna dugpatala ambat panglanganne dumain kyo subay meke kinalya kalinan kyo ngati we subay kyo ni hadja piu padrasa atau meke kyo kalinan hatinen ngati we subay ni hadja kyo piu painte samian hatinen hapme hat Arab dumain sayen puri hadja kyo makakali kasabin nalan bututno iyen magpangati sampurnain di paman nakanakle yere pangandakan di painte ngati hap magician le sumagua sababan mula-mula kahidayatan ni Allah Ta'ala sa pagpigeben na manamal maksudne tuusinin hadjene paite samihan chance te ngapat-ngapat akin ni luu ni kemon pinasaplag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pinasaplag ilabean hangkan ni pain Allah Ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq pakitihan kami pa Allah Subhanahu wa Ta'ala payaman pakitihan kami pa Allah Subhanahu wa Ta'ala may tandaan kami may ayat kami may ine papaite samian may evidence webenagan ng Allah Ta'ala fil ahbaq si katalingka dunya si katalingkal alam si kemon ni tabut matate webenagan ng Allah Ta'ala matan iya tunggal ng buwa-buwa gana sati wa fi ampusin duk sigin hawarande hek kamanamal pamintangan si Allah Ta'ala si may ayat ne si ine pinapanjari we duk sigin hawarande na bigyan ne nga po medali sayen na ito to si ito dumain kita meke mintang dumain ni panjamek mga tin we meke kyo kalinan ngaji ko ni bini ko ni tamaliw tawo baliku ko salamat bang kyo magbonot magbobolpen makakali at kyo bukyo bebegan mo ataw pakali at kyo buhatinen kimmatan mo yene yan sa hadji pangadji na to si ito subay kimmatante subay pahadjete dahaman hamante dalahan lahante begi we ni metasabudlay kinisaw Allah Ta'ala kinisaw Rasul sallallahu alaihi wasallam may kisalay amman nilang Quran na kita amman ni hadis supaya kita makabintang supaya niya hatinen sintuante supaya kita lay makaeddo paite samian lesson niya lai ko hatinen taguna wete supaya ngabasag pagagamatin supaya kita gay bimbang supaya kita gay gagal bisan te hinang titura sa dunya itu ame hubaya dien kuene pe pinainlay dan buat sabi ang manhadje pamintangan yene kinakehet yang banang tagkok ni sampai hatinen siplak baranin sampai hatinen magsape ing baranin gapay ni hatinen bisan magmurtad gapay ni hatinen bisan magluwe masi pe iye pangantan ni Islamin itu si kita agen me katandanan dan buat dua pilak dan lu pilak dan ibu pilak lepas ni agen dumain pesayin makapapate pe pungtine muslim maka hatinen binsana pe pungtine muslim agen kapitnahan ni maka tatawakal ni mapate bisan sila luhan ni halga beda hatus pilak beda ibu pilak iyen aalay para na kinakehet supaya hadja hatinen murtad paluas ang agama Islam sumagua agapain hatinen ni bisan magmurtad ito hatu hadja bisan pinay pinutukan king no nagi hatu ni kaya magpain no gay ni kumag-Islam na dumay sayen hek kani ko ito hatinen ebidensya Allah Subhanahu wa Ta'ala ko pinakita we na sikite hek kani ko ito alamat ko may hatinen tanda Allah Ta'ala hadje payaman te bihadja ba hubaw painte samian hatinen pa Benedict painted the 16 yene idabua yene pay pamban bangine sa babanin hangkan mag-design iele hatinen diale mi conspiracy atau ko mian gue bang ine lai pegehek kan manamal mag-Islam pait yang ban may kapari-parian uus bang siya mag-Islam pinapatay si diretso uus ga
Benedict gaya magpain nga mag-Islam ini akanen ini iya mag-resign pagi bangi mag-aka mag-Islam ga bisa ni painte samian mag tagna painte ko may revelation inakawe ne we ga magtawa painte yene mian Christmasin ubus dahat painte pagpuas bilay ni pag-design ni Allah Ta'ala bang hatinen kimmatante bisa te ne siyale magpain guys siya mabaya si agama Islam niya waktu pina bang upama in kita ay basag dua atin basag pangabing-abitin basag niatin Allah Ta'ala bisan sa paitipit dua urungan ni paitil labihan supaya hinidayatan tinuan mga janain manusiain bang upama in kita ay basag maksutin basag niatin ha pilmi pangabing-abitin pilmi kita masusi si agama Allah Ta'ala upama paite niya lai makadua atau niya makasib Allah Ta'ala niya makasabot Allah Ta'ala sa pamaisebnu si tiap-tiap pamaisebnu lay niya ni kampunan si kau niya ni hatine shirnu si tiap-tiap bisa pamakuno kampunan si manusia di si pongtineo muslim ke ni muslim di elementary dunya pangurungan kau Allah Ta'ala kahapan Allahu Akbar tu si itu sabab kisali hadja bang immatante pahap bang edo te pahap hadja manama lesson hangkan hep lu kemon paite samyan ine bang ine ganta pamasahante ganta ilmu ine ga bang ine ganta pakalihante ganta ilmu amban kite sa bangge kite makin tulite amban kite sa bang kipil mi pe kite hatinen magtuas-tuas bang hatinen ge kite pakal tuju Allah Ta'ala pege tampal ni tarang ni kemon pinain Allah Ta'ala ko pinain Allah Ta'ala le hatinen kemon ayat ni si katalingkal alam intag-intag gaan niya tapok tampal ni kemon murah-murahan mahu kamaapan ng ban kaam labi-labinin kaampunan ng ban Allah Subhanahu wa Ta'ala i piara karaktumaha. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.